Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bang samigi na kambabagaya ini sa wasiat hamapia. Si kulang-ulanguan o numanay sagyang kaiyaragun na ayam mala akibagaya merkano awasiat. Nagyang kuto kapag matano sa Arafah, kapag ukuptano sa Arafah, amagaan din na sa ikwalungan asapto na kumaaging kutwayaw mo Arafah. Antun absi mapia ipanganitano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Antun ay mapi abter untano. Mga pagariya na miunad nagyang kuto kinipang doon rakatano ron unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagiina tano diniw. Tano diniw agyang kaiya paman na inipamang do rakatano nabitan wa Muhammad mapia ipenduatano, ipenganitano si iku Allah, si iku paman nakakum agyang kutwa yaum Arafah. Tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a yaum Arafah, wa khairu ma qultu wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ay manaw to mga bangsami, si iku mga pagariyamian numanay na tigu nabitan wa Muhammad aaya pinakamapia adua nagyang kutwa dua ipenganiw tao si iku gawi ayaw mo Arafah. Masya Allah nagiina pedeka saya lumiyalakaw ka na sigurado paman na magukuf ka sa Arafah na ayaw mapia na ipanganing kayo ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala mapia dua. Tigu nabitan wa Muhammad aya pinakamapya ini panganiyami si iku Allah na gusto mga pagariyakan ang mga nabi si iku miyaw na anakan nagyang kutwa di kataruas si iku la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miya kalbulbud na ubang kailang pagariya ubar ka mapapasagi ang kaiya dua miya ko makasa Arafah miyukuf ka sa Arafah napakandak lang kaagiyang kaiya dua. Apisik si anu nabitan wa Muhammad aya pinakamapya dua. Miya teruyan nagumini pamangan inian nagusto mga pagarinian ang mga nabi. Aginan sula ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikadua hadith na miya teru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, pituruyan ko mga sahabanian na kapagayarang kumayas isagyang kaya ummatian at tigyan na bagu-bagwi ni wagyang kutwa paratian niyo si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So paratian na karunutan ng mga pagariya. So miyong tanong saya na paman na ayad na kalilid na muslima karurunutan nagyang kutwa paratian niyo si iku Allah na kailangan na kabagwan ito. Tigo mga sahaba, ya Rasulullah kayfa nujaddidu imanana, ya Rasulullah hay sugu Allah na antunay ukit kambabagu-baguan na miyagyang kutwa paratiyami si iku Allah subhanahu wa ta'ala na inisambagkiran o Nabi sallallahu alaihi wasallam akthiru min qawli la ilaha illallah pakandakalan niyo agyang kutwa dinu di kataruas iku la ilaha illallah. Mga bangsami wasiatanan amapia si iku mga pagalitano anu manaik na rangkum si iku langulanguan o mga Muslim apaman na matatagos iku mga darapairan sugadrakatan wagyang kaiyaw mo Arafah insyaallah na si idnanan si iku sabtu akuma na malagid umatatago ka sa Arafah anta akas si matatagos iku darpaka pakandakalantan wagyang kuto ditano di kateruas iku la ilaha illallah mata ng mga pagariya kasan ketanto wagyang kuto kababaluitan wa mga Muslim mga mu'min mapaparatias iku Allah ayam maana na tentuntano sa ginawatan wadad na titu-titu asimbaan suasuatan inunta suwallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.